3. Oke, bebas. 1, 2, 3. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Hari ini saya mau meliput pernikahan adik Cundaya di Kampung Cigagade. Kali ini saya berkolaborasi bersama Kang Saiful 27, sahabat. Gaskeun lah. Rombongan seserahan dari Cilau Garut ya, sahabat. Melaksanakan acara pokok tentang akad pernikahan yaqdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid la muakhiran lima qaddama wa la muqaddima lima akhar wa la yab salawat wa salam. Mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Sarip Hidayatullah. Kaula nikahkeun anjeun. Anak tegas kaula. Anu namina. Kalayan nganggo mas kawin. Emas 4 gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah kajiran Ngamina Juliana binti Bapak Ajang kalayan kumas kawin emas 4 gram dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sahabat, cara akad nikah telah selesai ya, alhamdulillah lancar. Amin ya Allah. Amin.
Salasasna ketiga Sadayana wargi organisasi masih mas kawin Prabu Jati sebatkan Naimina yang akan mas kawin yang akan mas kawin Ya. Pul senyum. Pul senyum. Sebenarnya kada cinta mah sakedeung aya batasna jeung aya batasna. Pengantin. Mudah-mudahan sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah, sing jantan pernikahan anu terakhir saumur hidup berikan ka maut. Eta mah doa ti bibi maksudna ka pengantin. Oh, ini pada warga tanya. Pun halo itu. Halonya. Oh, atur non teh. Itu doa dari bibi. mudah-mudahan kalian pangantenas dan keluarga sakinah mawadah warahmah sing langgeng dugi ka Yusman Yusufkeun. Amin. Gitu. Teh maunya turun ada.
1, 2, 3. Sip. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Digeser salib kapal dia, betul? Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, bebas. 1, 2, 3. Sip. Oke. Sonanda pikana suluk gambaran siokati kedua mempelai upami bahasa Indonesia tidak ahli saya kabel dia di karpet ya tengah karena satu saksi sebelah dia Kokona. Alhamdulillah. Teteh ucapannya seperti atau yang sakit itu yang pada sadayana sahabat